Dame i gospodo, dobrodošli na još jedan podcast na Nela Simić TV kanalu. Danas govorimo o trap movementu u Hrvatskoj. Šarolika ekipa je sa mnom tu u studiju, puno nas je, ali govore samo Dorijan, Deep Six iz Buntaija, drugi dio Buntaj dvojica Jakov, Young Bude, nije Bad, kako bi neki rekli. A ako je Bad, onda je Bad Juros. Carlo ili Alfa Romeo. Pozdrav, tako. I fali Raul koji je također u tome. Ono što je važno za Karlov dio priče je AV Sport. Što je AV Sport? Evo, ja sam se zapravo nedavno uopće upoznala s tim. AV Sport je neka platforma koja se priključila cijelom trap movementu i bit će portal i radit ćete... Počelo je zapravo kao Instagram profil gdje smo mi kačili slike, ne znam, vintage odjeće, u nadi da ćemo to prodati i vidjeli... Zašto vintage? Pa zato što, ne znam, tako brijemo, ne znam. Iz vintage-a, ali vintage sportska odjeća? Da. A ima i dizajnerske, nije nužno samo sportska odjeća iz 80-ih i 90-ih godina. I skužili smo da i dosta ekipe, tak smo se upoznali sa Buntajima recimo, da ima mladih koji briju na takvu vrstu odjeće i na isto, da ne briju oni samo na novo, nego i na stare stvari i odlučili smo sudjelovati u svem tom. AV Sport već ima robu koja je već gotova dizajnirana, neko ju nosi ili tek je u pripremi? Sad je trenutno u pripremi. Pa vjerujem da bi Dorijan ne bi izreklamirao čipku, nego bi izreklamirao AV Sport da to postoji već. Polako. Biće. Kad otprilike, evo ne moraš točan datum da poslije ne bude, pa rekli evo, smo. Kroz mjesec dana ja mislim da bi trebalo prvi dio dropat van. I u kojoj dinamici? Biće članci, biće spotovi? Biće spotovi, biće naše video montaže iz naših izlazaka, biće možda nekog artista na kojeg ekipa mora paziti i gledat da će biti full big i to je to. Ali u principu regionalna je brija, ne širite se previše na svjetsku scenu. Ne. Da li je dovoljno uopće velika ta naša regionalna scena da ima smisla? Pa ja mislim portal? Da regionalna je, da smo izabrali samo Hrvatsku, onda ne, ali ovak sa Srbima i Makedoncima imaju i oni svojih artista isto prate. Jakov, Dorijan, vi ste u Buntaj bandu, bilo vas je više, sad ste ostali samo vas dvojica. Pa mi smo sada aktivni članovi, Dorijan radi bitove, ja snimam preko njih, na početku nas je bilo 5, tu smo se malo razišli oko nekih priča, ali evo mi smo najviše zagrizli i tu sad mi još radimo. Nemoj se jedan tako spigat da te nešto ne ukoči do kraja razgovora. Ma, skolioza je već tu prisutna, pa meni ovo i dobro dođe, malo rastezanje. Aha, imaš skoliozu na drugoj strani. Pa imam dosta bolesti kičme, pa ne bi sad tu htio nabrajati toliko, ali nije mi ova pozicija toliko neugodna. Aha, koji su razlozi tih bolesti? Klikanje, komp iz kreveta? Ekstremni sportovi. Aha, dobro, nije moj ovaj razlog, couch potato doma. Moj razlog skolioze je ovo. Ostali ste sad vas dvojica, napravili ste neki mini regionalni boom, koliko se to uopće može zapravo u trapu koji je nekako relativno novi žanr, je već mainstream, ali koja je to publika kad govorimo o regionalnoj publici, koje su to brojke? Pa to je zapravo dosta mlađa ekipa, ovisi stvari sad, tipa ja bih rekao da ljudi koji su taj prvi val trapa uhvatili, znači koji su slušali High Five i Kukuse kad su oni izašli sa svojim materijalom, su sad 3-4 godine stariji i briju nas kroz nešto 10, i sad ljudi koji sad imaju, ajmo reći, 14 do 20 godina možda ovako iz regije baš to prate. Jer možete na YouTube kanalu vidjeti audience od kud dolazi i koliko do koliko raspon godina i većinom je ta neka dobna tu skupina tinejdžera. Kako ti je osjećaj kad pišeš recimo tekstove, a znaš da se obraćaš klincima od 14 do 20? Pa... Mislim, 14 je razlika, ok, 20 si odrasla osoba, recimo to tako, 14 nisi. Da li te to u jednom trenutku na neki način se suzdržiš da nešto možda ne bi rekao, jesi uopće svjestan za koga to radiš? Pa, ajmo reći da trenutno nismo mi presvjesni u momentima dok stvaramo glazbu baš, ali rekao bi da mislim da nema baš neke cenzure danas u glazbi općenito
I Amerikanci bipaju. Pa bipaju oni, ali sad je neka fora isto kao na MTV-u nakon nekog vremenskog razdoblja na večer kao puštaju i necenzurirane stvari. Ali mislim da općenito je sve toliko danas rasprostranjeno preko interneta i sve je lako dostupno svakom da dijete od 6 godina može naletiti na nešto što ne bi trebalo jer informacijama nas zatrpavaju stalno. Pornić crtić titra u pozadini dok dijete igra igricu na ovim besplatnim sajtovima. Pa svako može staviti reklamu na internet. Mislim, svako može staviti bilo gdje svugdje danas samo da plati i to je to. Kolika je ta scena kod nas? Da li bi rekli da se svi nekako poznaju, podržavaju, surađuju za razliku od nekih drugih scena koje su možda više konkurentske scene? Da, ovo je dosta povezano. Ja da, mislim, mislim, ovaj naš lane u kojem mi radimo, mislim, svi se kao tu poznaju, nije velika država šta ima 3,5-4 miliona ljudi. 4,2. Pa dobro, mislim, kad gledamo izljev koliko ih ode, rekao bi da je tu 3,5 stalnih. I koliko onda ostaje ovih od 14 do 20? Pa dosta malo, zato kažem da nam je veća publika sigurno okolo po regiji nego u Hrvatskoj. I kolika je ta onda regionalna scena, evo Karlo da se malo nadoveže kad si već počeo sa tom pričom, koliko bi tu sve skupa bilo bendova, brendova i zainteresiranih ljudi za takav projekt? A ima sigurno dosta. U Srbija koliko ima, duplo više stanovnika od nas. Sad kad su im otpali Crna Gora pa im otpalo Kosovo, ne znam što im je ostalo. Imaju dosta, ja mislim. I dalje više od nas. Da, evo sad ćemo googlati. Ima Ali treba kopat, u tome je stvar. Ja možda random klikam po YouTube-u i nađem klinca od 16 godina u Srbiji koji je bolji od većine njihove scene koji imaju po 30 plus miliona viewova šta veće od nekih američkih artista. Evo, ako ja nešto krivo ne čitam, čini mi se da je 7,4 miliona iz 2005. Skoro duplo. Da, valjda sam dobro to pronašla. Ima ljudi, bit će to čita na Ave Sport. Pa ono što je meni zapravo interesantno u svakom nekom glazbenom žanru, svaki žanr vuče svoje droge, svoj lyrics, svoju estetiku. Trap je nekako malo mračniji, depresivniji. Ovisi opet. Kako koji lane? Širok žanr. Očekivala sam tako protuodgovor. Ali većinom u generalnom pogledu na možda i estetiku ili ako se droge za to vežu koje jesu prisutne i u tekstovima, ali među nekim artistima. Ako se definira svaki žanr glazbe kroz neku drogu koja je i prisutna u tom žanru, ako reggae, jungle duvaju, ako uz tehno idu bomboni i speed, što ide uz trap? Sve! Da, možda ako gledamo kao trap američku scenu, onda je to sigurno sirupi koji oslijepuju i ubijaju. Kod Ink, Xanax i Perksi, a sad tu kod nas šta se uhvati? U Americi su više tablete i tako neke spike, a mi smo sve drugo. Nema tableta u Hrvatskoj. Ne konzumira se to baš. Ali kao... Nije popularno. Nije to kultura, kao... ne briju ekipa vani na ljekove. Na ljekove. Pa kako doživljavate tu ekipu koja tako brije, recimo evo Lil Peep, Dorian, moram spomenuti tvoju djevojku koja ga je oplakivala tjedan dana, jesi ti plakao s njom? Nisam plakao. Nisi plakao? Ne želiš priznat za to? Ali... ja ne plaćam. Uopće nikad ne plaćaš? Ne. Stvarno ne plaćaš? Da. Odlučio sam to dok sam imao 5 godina, da neću plakati. Šta ti se dogodilo tada? Pao sam s bicikla i bolilo me i rekao sam, počeo sam plakati, jako gledam, šta ću plakati? Zašto? Mislim, proći će kao. Jako, jel ti plaćaš? Previše. Ti si ovaj dio, da izbalansirate dvojac. Da, pa mora biti plus minus tu negdje, da. Karlo je tu djevojka pa ima manje razloga za suze. Ti, Karlo, plaćaš? Ne. Pa kako se vi doživljavate u tom smislu, evo, emotivno i psihički? Jel bi se svrstali u ovu vrstu? Nestabilno. Da. Nesvrstani. Nestabilni. Pa jeste više ljudi koji bi rekli vole život, sretni su i uplifting ili više deprica? A to ovisi o danu. Deprica. Kak se probudim. Ako gledamo objektivno, onda više deprica sigurno.
I on, ne bi rekli da je Deprica vezanija za trap ko movement i ko žanr. A moguće da je, ali to isto ono, dosta je široko to rasprostranjeno. Ono, to je, danas je pop zapravo. Da. Ono, trap je danas postao pop. Shakira ima pjesmu koja se zove Trap. Ono, do tog je došlo. Stvarno baš ono, to je neki wave koji su vidjeli ljudi da je dobar zvuk i svi su ispratili, svi su zagrizli. Znači ono, ili voliš ili ne voliš, ili si s tim ili ćeš se uporno boriti. Šta je s alternativom? Jeste li spiritualni, alternativni? Pa, ovisi. Mislim, dalo bi se o tome raspravljati kao o tome jel mislim sad spiritualno nešto postoji, afterlife i te spike, ono, ovisi šta doživiš, šta ti se desi. Znaš zašto pitam? Čini mi se, sad ne znam, svi smo tu nekako različitih godina, ali recimo ekipa od 90. godišta na gore, imam dojam kao da je postalo uvriježeno u mainstreamu da svi tvrde da se ljudi odjedanput bude. Koga god pitaš, on se probudio, on kuži nešto što svi drugi nisu skužili. I sad zanima me, jel jako je prisutna ta nekakva ono ikonografija alternativna, sada ne nabrajam od Reptila, Illuminata, Trećeg oka. Da, Underachieversi, Flatbush Zombies i ta ono New York scena je krenula s tim kao neki ono indigo djeca, trap pokret i to kao svijest se budi u ljudima i... Ste vi indigo djeca? Obama je bio pušter. Ne. Ako ćemo tako, ono, koliko sam istraživao, mi više nismo indigo, to je ona generacija prije nas, mi smo Crystal Children. Pa koliko imate godina da ste vi kristali? Ja znam da sam ja indigo, ne znam za vas. 300. Ja evo, imam 20 godina, 97 godište. Da. Ja imam 22. Kristalno. Kristalno čisto znamo koliko imamo godina. Karlo? 25, ja sam indigo, brijem. Mi smo indigo. Dobro, pola smo. Ne znam šta je ovaj ostatak ekipe u studiju. Kristalni svi. Dobro, kristali su pobjedili. Ti si na pola. Kristali su pobjedili u vodi. Što se tiče onda te neke estetike, ako bi se morali opredijeliti, da li se slažete s miješanjem tih nekih ono alternativnih simbola i stvari, recimo u coverima albuma ili bilo kakvom drugom prezentiranju muze? Ma da, to je sve super. Da, okej, mislim, sva ta neka ikonografija toga je ono, mislim, dosta ljudi to niti ne shvaća ozbiljno ili onako kak se to prije predstavljalo, nego je većinom da se isprati neki pokret, tako da ono, opet se vraćamo tu na to wave rajdanje. Ako jedan napravi, trojica će nakon njega. Pa je li okej da svi brijemo tako jolo, opušteno, ništa nije bitno, svi možemo biti glupi? Pa da, eksplodirat će sunce, tak i tak. Evo, tu smo. Sunce će eksplodirat. eksplodirat. Pa ja nisam znala da će sunce eksplodirati. Mislim da će se nešto drugo dogoditi. Ne, pa ima spojit će se Mliječna staza i Andromeda u jednu super galaksiju, da. Ne, pa eksplodirat će sunce, super nova. Sve će nas potaracati. Imamo sad ili vremena da pobjegnemo od tud ili ćemo prsnuti. Ili smo već prsli. Pa gdje bi pobjegli? U koju galaksiju bi vi bježali? Mislim da ne možemo pobjeći trenutno nigdje. Pa dobro, ima vremena još do tad. Kad će nas pojesti sunce? Kad će eksplodirati? A ne, sad toliko nisam istraživao koliko je to sad u milijardama godina, ali od ovog kljucanja po internetu je kraj našeg sunčevog sustava. Ali zapravo onda ima malo veze s trepom, ta eksplozija sunca u ovom trenutku. Niko ne zna. Možda nas baš to inspirira što znamo da ništa više neće biti, pa ajmo ostaviti nešto. Možda kad treba prestane biti fora, sunce. Vratimo se mi malo Karlu i Ave sportu. Što se tiče te vintage odjeće, sportske odjeće, kako je tebi pala na pamet ta ideja i što bi rekao da su neke recimo osnovne odrednice tog stila? Evo sad recimo zamisli nekoga ko ne zna što je trap, nikad nije vidio osobu koja bi se obukla u tom stilu koji sad koji tebe interesira. Nije to nužno samo trap, to je prisutno i u elektronskoj glazbi i sva ta već odjeća se furala kako u koje doba ovoga. Danas je fora, ali je mix svega toga, kak je Budić rekao, danas je trap pop i danas može biti i trap rock i sve i tak će se oblačiti sukladno ekipa, ne znam, neki će nositi vintage majice bendova, neki će nositi trenerke, neki će nositi. Koja su 4 tebi odjevna predmeta bez kojih ne bi mogao? Evo sad da se obučeš, znaš ko super junak, moraš biti nacrtan uvijek u istoj odjeći, u čemu si nacrtan?
ja sam jednostavan, plave traperice, crna Dolce Vita i dobre tenisice. Steve Jobs style. Jako? Nike Air Presto Triple Black. Neka trenirka koja je udobna za nosit za sve sezone i ne znam, može biti band t-shirt, da, kad si spomenula band t-shirts, mi smo prije dosta i pratili scenu hardcore bandova, deathcore, metalcore, to išli na gaže, pa da. A šta bi rekao da ti je Karlo stilisti da ti odluči obući Dolce Vitu i traperice? Ne, to ja govorim za sebe. Ne, kažem hipotetski, da mi je Karlo stilisti da me obuče tako, pa vjerujem njegovom ukusu, pa bi ispratio bi to, mislim da bi to skroz dobro bilo. Ne volim baš neke stvari koje me guše pretjerano oko vrata, ali pregrmio bi tu Dolce Vitu. Dorijan, jel bi ti prešao preko Dolce Vita? Ja bi samo njemu dao da me oblači. I kad bi svaki dan Dolce Vita ti je oblačio? Može. Možemo to testirati, zazivam te da pokušaš. Imamo svjedoka, Katarina će nam javiti. Sljedeći nastup ćemo svi doći u Dolce Vitama. Dogovoreno. Samo Dolce Vitama. Kad smo već kod nastupa prekjučer, to jest sad nije prekjučer, jer leto svi znaju da se ne snima u real time-u. Imali ste nastup u klubu. Kako je to prošlo? Pa prošlo je s naše strane, mi smo dosta zadovoljni kak je nastup prošao i kako smo mi to odradili. Sad što se tiče publike, moglo je to biti više zato što je poslije bio odvojen program na istom mjestu i onda će svi rađe platiti jedan upad nego dva jer smo u Hrvatskoj. Da, malo smo stavili ranije da mogu ljudi od 16 plus ući unutra, a inače ne mogu. I tako. Ali dobro je, sve u svemu. Okay. Sve dobro. Dobro je prošlo, koji svaki gig se uvijek dobro prođe. Ali bit će ih još i bit će i veći, bit će luđi. Ali čini mi se da to s godinama zapravo je samo u klubu. Nemamo osjećaj da neko drugi kontrolira koliko godina imaju ljudi koji ulaze u klubove. Bar prije to nije bila neka furka. Pa sad, oni su imali ankete kao koliko će kao biti godina ulaz i ljudi su izglasali 19 plus, što je neka najgluplja možda moguća granica, kao doslovno ljudi od 18 ne mogu, a mislim, kužim da ne želiš imati nekog maloljetnog, da oni piju alkohol unutra i to, da im dođe racija ili nešto, oni bi odgovarali za to, ali sad baš da nekog od 18 ne puštaš, nego 19, to mi malo skeći. Pa u Hrvatskoj s 18 piješ alkohol, zašto ne bi išao u klub? Mislim, kao legalno smiješ bilo gdje. Pa da, mislim, to je meni najsmiješnije što tipa glazba koju mi slušamo gdje se ona pušta sad, evo, nažalost, samo klub i onda ti svi ljudi koji bi došli tamo tipa od 18 će otići na neku alternativu toga u operu i onda će tamo slušati mixture svega, YouTube autoplay. Nastupali ste i u Tvornici, nije klub jedino mjesto. Tvornica isto dosta promovira sve to skupa. Nastupali smo u Tvornici, šta u Rijeci, bili smo u Sloveniji. Ima toga. Grafiti nagradila isto ovo ljeto. Jel se može živjeti od repa u Hrvatskoj? Slabo. Mislim, od sveg se da živjeti ako si sam napraviš posla. Ali baš da sad imaš prosječnu mjesečnu plaću i tipa da želiš imati obitelj i plaćati režije, onda ne. Ali bit će to, mi imamo vjere da će biti. Kakvi su planovi za budućnost? Kratko sad postojite. Da možemo živjeti od toga. Kako ćete to? Planovi za budućnost je nastaviti snimat nešto što je, nadamo se, bolje od ovog, pa će imat malo veći odjek. Ali samo šibat čim više gaža, izbacivati čim više merchandise i to je to. Da li se i od merchandise može dodatno živjeti? Je li to bar pola još? Pa evo, iskreno, veća je zarada od merchandise nego od gaža. Zanimljivo. Zato što, mislim, prvi smo krenuli, mislim, uvijek bilo kakav band merch, sito tisak majica, sito tisak hudica. I krenuli smo raditi s tim prišivkama, custom izrađivane, moj dizajn i šijemo to na jakne, koje su bez ikakvog, nisu brendirane, nego su plain komadi i sve radimo limited, znači sve Karlo, u jednom pisu. Zato ćeš ti bolje živjeti od odjeće nego oni od glazbe. Moguće. Ma nije plan u tom. Plan je da se samo ispromovira, da ljudi vide da i mi tu isto brijemo na iste stvari ko možda nekakav u Americi čovjek i mislim da je Europa sad pomalo počela dobivati na viewovima općenito i da mnoge influencamo
baš upravo s tim. Jedino sebe, ne. Kad kažeš influensaš, misliš na ljude koji to prate kao generalno mladu publiku koja se može educirati u tom smjeru? I glazbu i sve, sad je sve počelo u Europi se događati i američki artisti dolaze snimat sa ljudima iz Europe, tamo su, mislim da je njima ponestalo inspiracije. A da sad mi izvodimo možda tu muziku kako oni ne bi znali ili ne bi mogli. Sad ćeš početi kao Jelena Karleuša koja proziva ekipu u ovim američkim šovima da je kradu kombinacije. Ne. Sigurno su Europljani sad trendsetteri. Mislim, mi smo prije 3 godine nosili kapa trenirke, ekipa te gledala šta sad radiš ti, a danas na fotoshootingu za ne znam koje magazine Migosi nose te iste pisave. A i mislim da je to u redu, pogotovo u vezi muzike, da sad oni repaju o nekakvim temama koje su prilagođene nama. Nismo mi, ne znam, Afroamerikanci iz Atlante i ne možemo ni tak brijati. Imamo pratimo druge sportove, bavimo se drugim stvarima, nije to. Koji su naši sportovi? Trep, gađanje glinenih golubova. Da, imamo zlato u trepu olimpijsko, tako da... Evo vidiš, trep. Hrvati su pronašli svoj movement. Jesmo li dosta na vrijeme u odnosu na druge zemlje napokon nešto zajahali? Pa da, mislim da tek sad da, ali to niko ne prepoznaje. Mislim... Kad kažeš niko ne prepoznaje, na koga misliš? Pa mislim da ljudi inače koji slušaju glazbu takvu i sličnu, vanjsku, kad čuju da ima nešto naše, odmah to odbijaju. Baš znam više primjera di ljudi će na playliste staviti strane izvođače, a ljudi koji rade tu istu glazbu, naši ljudi, možda čak i kvalitetnije, samo zato što je to iz Hrvatske. Kao, pokušavamo isfurati to da je cool brijat na od kud jesi, jer svi pokušavaju brijat na Amere. Mislim, naša estetika, tu je izvađeno i ima i azijskog influensa i stare video igrice i to, ali... Da, ali to opet kak si ti tu brijao. Da, to je isto, to je nešto što smo mi brijali, kak smo mi brijali ko klinci i općenito se svi hvataju za neke vanjske trendove i malo prihvaćaju od kud su i šta zapravo jesu. Super mi je to što kažeš, ali većinom ljudi krive, recimo, evo, pogledaš loš hrvatski film i opkriviš hrvatski jezik koji nije dovoljno zabavan ili koji god ljudi argumente traže, umjesto da kažu ne, nego jednostavno ljudi ne znaju snimati, imaju loš light, imaju lošu kameru i tako dalje. Da. Pa vjerujem da je slično i s ovim. Ne možeš proglasiti neki jezik jednostavno lošim. Ma ja mislim da nije toliko do jezika. Mislim, slušam Japance, Kineze, Koreance, Francuze, Italijane, baš ne govorim nijedan od tih jezika tečno. Da, više do nekakvog ritma, koliko je to isprezentirano dobro. Jer danas nije do toga da ti repaš i budeš dobar reper i sad će tebi ko old school, da on ima dobre rime, to je to bang. Trebaš isfurat sebe kompletno. Trebaš biti kompletna persona kao pojava, jer samo od svojih barova i od toga što ti pričaš neće te baš niko puno ispratiti. Što misliš da je važno u toj personi? Da li moraš biti malo ipak kontroverzni, možda malo i skandalozan? Pa ne, samo trebaš biti ti, a sad ovisi, ako se ljudima sviđa to što jesi ti, onda ćeš proći, ako ne, i to je to, dosta ljudi pokušava, ali ne ide, pa... Što mislite da je bio taj neki faktor X za buntaj? Pa to da smo slušali prije ekstremnu muziku, u trepu smo našli nekakav sličan vibe tome i krenuli smo raditi mislim, nije to na početku bilo ništa ozbiljno. Ne bih rekao niti sad da je to nešto preozbiljno da se mi nađemo i sad ćemo to ovak, mislim, sve ide neki spontani redoslijed stvari nastaje. Što su bili ti neki utjecaji na početku zbog kojeg je možda scena i nastala kad su ovdje kod nas ljudi zabrijali na to? Što je vas pokrenulo? Koji artisti izvana? Artisti izvana? Pa nisam dok je tu trap počeo neki hype oko toga, znao sam za to, ali nisam ga niti toliko slušao, malo nešto pratio jesam. Slušali smo Chief Keefa, ali tipa dosta artista sam otkrio družići se sa Svenom iz High Five-a. On nam je i pomogao u nekim startovima dok smo tek krenuli, šada za Svanu.
Znači, tebe je pokrenula hrvatska scena i zapravo te to potaknulo da vjeruješ da Pa može da, i drugo. zato što ja sam išao na njihove koncerte, znao sam neke ljude iz High Five i Kukusa, došao sam tamo, divljao sam, imao sam mošpitove, sličan feeling sa nekih hardcore gaža i gledao sam od uvijek sam pisao tekstove, nebitno je li to rap tekst ili samo pisanje, kao općenito neki tok misli koji zapisuješ i onda sam rekao ako postoji neki hype koji rade moji friendovi, kao idemo probati, idemo mi raditi nešto slično, idemo sebe vidjeti s te druge strane stage-a. I o čemu vi govorite u vašim tekstovima? Pa o svemu šta nam se događa ili šta bi htjeli da nam se događa ili šta bi se moglo dogoditi, općenito je lifestyle. Imaš neki filter, nešto preko čega ne bi prešao, nešto što ne bi nikad stavio u pjesmu? Što je možda preotvoreno, preintimno? Pa ne, mislim da čak i ne, zato što zadnji put kad smo bili u studiju smo samplali neke gitare i baš sam u, nekih pola sata napisao 2 versa najveće depresije možda ikad i nije mi to problem baciti na traku. Volim kad se ljudi suoče sa problemima, općenito je problem što ljudi danas o svojim problemima ne pričaju dovoljno i odmah kao ti si pička, ti si nešto kao nije cilj da ti ljudi koji jesu depresivni ili imaju probleme da ostanu takvi, nego da se to možda riješi, a sad... Meni se čini da sve više zapravo se kroz pjesme nekako to filtrira i da jako puno artista vrlo otvoreno govori o svojim depresijama i problemima. Pa je, i trebalo bi to tako biti. To više nije neki tabu. Ne, pa danas više ništa nije tabu. Danas riječ koja, tabu više nema svoj smisao. Jedini tabu koji mi čekamo je album od Denzel Currya. Kakav punch. Karlo, tvoj neki utjecaj možda i možeš odgovoriti i vezano za modu, ali i generalno za glazbu. Ja sam u glazbi samo fan. Radim svoje neke bitove, ali to ništa ne objavljujem. To je za moju dušu fan glazbe. Ste čuli šta radi? Da, znamo, čuli smo i neke materijale, ali sad radi se i na Ave Sport albumu, za koji smo mi isto snimali jednu stvar sa kolegom Jan Daskom iz Beograda i kao ta platforma, ko što je Karlo već rekao, da neće to biti samo vintage dizajnerska odjeća i to, nego ko cijeli neki portal, kroz to će se predstaviti sav taj duh kroz glazbu. Bok Raulu kojeg nema ovdje. Gdje je Raul? Zašto nije došao? Doma je bolestan. Jadan Raul. Pije čajić s limunom. Mora malo odmoriti čovjek. Dobro, nadoknadit će. Kako ste podijelili uloge? Pa ide sve prirodnim tokom. Od ideje pa nadalje. Znači on ima ideju ili ja imam ideju, proanaliziramo zajedno to. Onda vidimo da li se to uopće može napraviti. I obojica radite sve zapravo. Da. Zajedno i pišete i kreirate. Niko nije za nešto malo više, recimo ove članke. Ne, sve je to kolektivno. Još bih spomenuo svoju curu, Normu, koja se bavi vizualima i grafičkim dijelom. Ona će nam pomagati sa odjećom i pomagala je do sad kako je to krenulo. Isto shoutout i sa Miki za beat koji radi sa Brizijem. To će biti uskoro. Trap, EP i EP elektronske glazbe isto. Dorijan, ti si producirao Kukusim album. Nisam sve. Nisi sve, nešto 4 jesi. stvari sam ja radio i još na par stvari sam ovako malo sa strane. Kako je došlo do toga? Kako ti se čini u odnosu na stvaranje i produciranje za svoj vlastiti band ili za nekog drugog? Kako to dijeliš? Pa mislim, ja sam u glazbi onako 5. godine života, tako da meni stvarno glazba, stvaranje glazbe je najmanji problem. Bilo kim mogu bilo što napraviti. Sa Kukusima mi je super raditi, volim s njima raditi. Znaš što me zapravo zanima? Imaš neku super kvalitetnu ideju i zazvuči ti jako dobro i onda ti je šteta dati nekom drugom jer to želiš za sebe, recimo. Da li u tom slučaju ćeš se suzdržati i reći ne? Pa, mislim, to je slučaj, ali kad se kod mene tiče, ja uvijek radim s ljudima u prostoriji, pa onda nemam tu privilegiju reći, ne, sad to tebi neću dati, nego, evo, to što sam napravio, to ti sad uzmi. I tako, tako da baš... Većinom je sve u momentu, dok se rade bitovi, tad se piše i tekst i onda ko je u studiju snimit će na taj bit. Ako baš sad neko hoće, čuje bit, kaže kao aj mi to ostavi, onda će to ostati, ali većinom je
sve na mjestu u studiju se radi. Ljudi, idemo polako zapakirati ovu priču. Imamo li neke riječi za kraj, nešto što sam ja zaboravila, što je vama važno? Shoutout Svani još jednom, shoutout cijeli 33 bandi, naši super friendovi, i tako. Evo, jedna ljubav za sve njih, za Arijana i Mislava i sve. I uskoro Buntaj, prvi album Nostalgija vani, pa check it out. Tako je, sad je skoro znamo gotovo. točan datum? Ne znamo točan datum jer se treba sve zmiksat, ali će biti 11 traka. Proljeće negdje. Biće 2 spota prije i tako, i onda dalje ćemo vidjeti. Kom snima spotove? Pa trenutno smo dogovorili sa Markom Dalićem iz Red Eye View-a. Shoutout za Marka Dalića. Shoutout Marko, da. A drugi, to ćemo mi po svom starom vjerojatno sami snimiti. Sami GoPro u ruke, idemo na cestu i idemo napraviti nešto. Imate već neki scenarij? Pa većinom svi spotovi do ovog koji smo sad dogovorili s Markom su teži DIY, su čak neki snimani i mobitelom i to je samo ajmo staviti materijal online i to je to. Karlo, da li već znamo domenu AV Sporta? Ne znamo, još bit ćete obavješteni o svemu i o Robi, a htio bi sad samo shoutout za Filipa Ščekića, čija će traka biti objavljena na EP-u, za Ex-Coasta iz Beograda također, koga još nisam, Nino Belen iz Rijeke. On ma već sve ćemo ima ih potagirat sad tu dolje svuda. I Tikač Tikač obavezno, za sve. Naš tata. Tikač vam je tata. Tikač the Godfather. Stari sedijac. Dobro, ljudi, hvala što ste mi došli. Shoutout daj, ajde, za videe, za spotove, za u budućnosti spotove. Da, i ovoj super novi suncu koji će nas da, to će sve sigurno. povesti. Tom će pripomoći isto naš čovjek daj, ajde, on je radio zadnji naš video, isto radi za AV Sport, neke vizuale, tako da čekirate i njega. Može, sve ćemo počekirati. Ćao.